warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Bu, jelas. Assalamualaikum begitu wajar Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam an-nikahu sunnati faman raghiba an sunnati falaysa minni. Amma ba'du faya ibadallah usikum wa nafsi bitaqwallah faqad baja'a taqwa. Bismillah dicampur miwitan sadaya tingkah sumringing puji urang sanggakeun ka Allah nu Maha Suci nu parantos nyiptakeun bumi sarta sapangeusih. Puja nu biasa urang sanggakeun ka Allah Azza wa Jalla nu Maha Kawasa parantos nyiptakeun bumi sareng neraka. Rahmat wa salam salamina dilarkeun dikucurkeun ka panutan alam Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ka kulawargina, ka para sahabatna, ka para tabi'ina tuluy ka urang sadaya senantiasa taat tumut kana ajaran mantena. Mudah-mudahan urang sadaya sinabat umat mantena senantiasa kenging syafaat di mantena. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Sahibul maqasid paminten di Jang Agus Hidayat alhamdulillah insyaallah makin sekarang ini pada Tuhan. Mudah-mudahan puasa itu mungkin dorong doa naga sadana, mudah-mudahan dina waktu waktu nikah nasi dilancarkan ke Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Dia syukuring atas nami mengatur waktu perintah acara dan raga jam qabul al-nafisah. Terima kasih serang tampi aya sarunggingan acara Minaraga sering tanti ieu bahiji nyata membuka kedua urusan kalam ilahi karena nyata urusan kalam ilahi insyaallah demikian bersama Ustaz Samuddin hormat kepada di semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hormat kepada Nabi semoga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Bu, jelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da.
Amma ba'du ayyuhal hadirun usikum ibadallah wa iyaya bitaqwallah faqad faza muttaqun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin a'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakari wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam ya ma'syar sababi man istata'a minkumul ba'ata wal yatajawaz fa innahu abadu lil basari wa ahsanu lil farji fa man lam yastati fa alaihi bisawm fa innahu lahu wijahun. Barakallahu laka wa baraka alaika wa jama'a bainakum fi khair. Subrining puji nu sampurna mangga urang sasarangan sanggageun kehadirat Allah Azza wa Jalla anu kagunganana murubing sadaya alam Rabbul Alamin. Berjulak sholawat kali salam mudah salamina kita tetun kepada Agung Nabi Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak si Dani. Papageun. Bapak-bapak ibu hadirin ibadul iman Allah khusus Sohib bulu keluarga seluruh nukule aduh kebetulan keluarga besar Jangan marojok. masuk pada malam Nabi di Nabi Adam nikah kamu Allah Nabi Muhammad nikah nak ya Aisyah radhiyallahu anha. Urang lagi painten aja jalan ke saja nih. Karena aku singageula niatkan sejak ibadah ka Gusti Allah Subhanahu wa taala. Sepuhan yang panganten istri begitu wajar oleh anak-anak itu. Terus mereka tinggali paminten keluarga itu kena batu naon kena jam-jam sing-sing. Itu pak kukul namun itu baik ayah lagi nang opak seperti kan alit baru tahu kan ngaji matanya mudah hidupnya jadi sama harus profesional di jam jinjing pak di sadayana anu jajab teh oleh ke alat itu Ustaz dulu sadayana lain-lain nawan-nawan sampingan itu usul mudah-mudahan dia jenjang ke jinjing namun tak bisa usulnya apa terus ke jenjang jinjing oke dengan saya istilah pantun ngelajengkol di sirawa jalanan kasih jinjing yos ke jinjing ke bawah anu penting anu ngarengkol di jero salam sapi datos ikhlas. Siapa sesoknya? Coba simbolis. Gimana dia? Tadi dia Gimana? Ada kapotong. Mari itu cara mana? Cara ada ayat mana? Kang simbolis paling gini. Tadi di baku saha eta. Mana kita ayat.
Rupina nukal pada nyaksen akdun nikah rupina tersana petugas di KUA Dharma Raja parantos siap rupina nu sanesna mangga ngajengkeun wae kangge mencicipi hidangan. Gaya nu sanesna boh milih pada nyaksen akdun nikah insyaallah pada dilaksanakan di Masjid Al-Ikhlas. Nangis. Alhamdulillah. Pilih tamu di Cikirai atau di Lingkar masih kena di perjalanan tetapi di masing-masing lokasi enggak? Dilipatkan di bawah kamar. Cek, low, cek.